mak hetang ona virus corona ka hetang ona infeksang corona ne finalidade mak mate hanoing ne salah. Tamba hirak ne mak hetang ona moras ka infeksang corona bel hetan isin diak filafali wen hira sirai ha imunidade isinnya ne diak importante mak kolabora ho parte pessoal saúde sira atu nene ita bot sira hetan observação ne máximo atu bel hetan isin diak filafali i tabele haluha tenki taularan metin iha maromak ne tulun tambah bensa maromak nian selihusi liman pessoal saúde sira nian suporta moral familia nian acompanhamento husi familia sira no husi parte kompetente sira atu ita bot sira bel hetan isin diak filafali i keta haluha la bele paniku. Hai loron diak baita hotu ohinita sorumal fali haunia vlog Lolalina Freitas. Ya oportunidade ohinian hau hakarakatu fahe informação rumah relaciona ho COVID-19. Iha haune video balung fulang idaliuba hau fahe hauna informação balung kona ba COVID-19 kona ba insa nia kona emaseluk no insa tu ita bele halo prevenção. Maybe tambah hau hanoin kata precisamos fahena fatin informação rumah tambah hola parte hanesan ema pessoal saúde hakarakatu fahe informação rumah nebe mak hau recolhe hamutu kusi internet nebe mak hau halo simples liu atu ita bot sira nebe mak hakara krona bele compreender. Maybe moloka tu continua kita haluha husu ita bot sira ne suporta atu bele like, subscribe, nomos bahirak nebe mak durante ne karik akompanya tiha ona, usu ita bot sira atu bele deresinu, nune wen hira hau upload video phone ita bot sira bele hetan informasi nene, nomos karik ba ita bot sira kata kidane importante, husu ita bot sira mo satu bele share video ne ba ita bot sira maluk sira, atu sira mos bele hetan informasi nene. Iha oportunidade ohiniang hau hakara katu fa informação ne kuliah liu kona ba oinsa virus ne kona ema segundo oinsa ninia tempo incubação kan masa incubasi itu ir fali mai kona ba oinsa ita prevenção simples sira ne pema kita bele halo atu bele tulung ita atu virus ne la bele multiplikani ani heitene ising nomos kona ba oinsa atu virus ne la bele daet ba maselo. Ne duni primeiro tuir ciência HTT dihangkatak atu ema rumah hetan moras ka infeksão rumah kona ema ne depende ba buat tolo. Primeiro kuliah kona ba kuman penyakit quando ita kuliah kona ba COVID-19 claro kata kita kuliah kona ba virus. Depois segundo quantidade husi virus idane tolu kuliah kona ba imunidade husi ema nebe afetado ka host. Itu irmai prosesu atu ema hetan moras COVID-19 idane spesifikuli kona ba COVID-19 idane ne iha etapa balong. Primeiro individu nebe maki hauna kontaktu ho ema nebe positivo ho moras COVID-19 ia fase ne teste laboratorium bele detekta ema ne sofre duni ona moras corona. I en geral idane wen hira tamauna lorong 5 baleten. Depois de ema ida iha ona infeksão virus ne. Tamba virus começa hahu multiplikaan kahabarakan iha ema ne ising. Hafoing hahu si lorong ida tohat ema ne bema ketang ona virus ne maioria sira lah tudo sintomas. Ka lah tudo sintomas rumah tamba ita tene dihangkatak virus idane bel hatudu lalais nini sintomas quando emani imunidade ising nela forte ka emani imunidade isine fraco tamba nema ki halorong ida tohat emani hanesan virus quando tamona banine ising laran dala barak liu ka en geral ka ema barak ka maioria ema sidau hatudu nini sintomas tamba emania isin ka emani imunidade isingne se força kanina resistência isingne se força inia se força liu husi
liu fali virus antang sidauk hatudu sintomas rumah. Mai be iha balung nebe mak hahu si loron rua baleten hahu si infeksão ne tama bane isin ka virus ne hahu tama hane isin kani hetan infeksão hahu si loron rua baleten balung hatudona ne sintomas. Quando iha momento ne ba ninia resistência isin ladun diak karik tambania koleng liu serviço barak liu no koleng lahan no hemu diak i la descansa ne sira bele hatudu kera sira ne sintomas iha tempo badak ne larang itu irmai husiloron 5 toloron sanusinghat bye-bye ema começa hatudona ne sintomas tamba iha momento lorong 5 to lorong sanulura singhat hira ema ne kontakto ho virus no virus começa infecta haninia ising virus ne hahu multiplica ninia anona habarak ninia an entang resistência ke imunidade isin yang ne lai hauna força atu bele contra morsidane. Nah, iha momento ne ba mak ema hahu hatudona ninia sintomas. Tuirmai ita karakatu faheba malu kona ba oinsa virus corona beledai. Ihane buat nebe mak hau hare ka hau foti husi internet ka husi sumber hirak nebe mak hau tau hamutuk virus corona beledai li husi dalam hirak tuirmaine. Primeiro kontakto ho objeto nebe ema barak ne limang kona hanesan oda matan uma oda matan haris fating oda matan kareta oda matan office mezaka kadera no buat seluk antang virus ne helau na heneba ita nebe sediak quando ita cair ita mos bele kona ona virus idane tuir falimai barua ita karliman ho ema no la faseliman wen hira ita kairon lima nona ho ema exemplo ihaliur mai bela o site ho malaran rasik exemplo ite ho malaran rasik feng ho lain o hasira ne beloron hamutu ke malaran ne la iha questão idane tu prefere liu kona ba ema sira ne bema kita hasuru sira iha dalang ka ihaliur ka wen hira ita hasuru sira iha fating roma idane bele iha ona bele hadait ona mora sidane tambane ita kair lima ngona hoe maruma kai ohin tamane ma ohin exemplo ita kair fating ruma ka kair kona sasang ruma label haluha atu faselima tolu la uja etika mear kafani la uja etika mear kafani ne significa katak mear lo ke ibundeit la taka ho tisu mear ta fuyar biru det hat iha interaksão ho ema barak kita lahatene entre ema barak ne sema ketang ona mora sidane tamane diakliu ita evita atulah halo interaksão ema barak 5 la isolaan depois de fila husi area kanação ne be infectado virus corona ka iha ona surto virus corona claro kata iha nação ne be mak infectado ona ne ita fila tem que isolaan husi ema barak atu moras ne la beledade ba maselo tambane mak exemplo hitane rain itane estado fote una decisão o insato em hirak nebe mak fila husirai nebe infectado ka iha ona surtu antang hirak ne tama uluk nanai iha karantina tuir falimai la isolaan idene atau preferemos kona ba ita sira nebe se isindia klako isolaan haruka ita hela ya uma mai be dalam rumah ita la tetu didiak no ita karak sai bafatin barak i ikus mai ita mos pele kona mora sidane tuirmai la uja maskra wen hira ita la uja masker idane perigo tebes tamba liu wen hira ita bafating nebe mak publiko exemplo ita ba iha mabarak ya neba ita cuidado liu tamba ita la hatene sema kona ona mora sidane tamba mora sidane kona ema facilos tuirmai badal itu la aplica social distancing ou la hambrik ou la laudok malu minimum metro ida ho balung ou metro rua iha emane raing alilu emane raing nebe maka guara dadang ami hai Inglaterra
Wenhira ami bai haloza, e haloza sira nemos ema tenona hamrik malu dokeras. E segurança sira quando sira hare ema nanghira mak tamono malaran itaba sira haru kita para lai ho. E haloza oin hein depois balun sai mak kita foi tama. E tatama itanain hatene ankera sona tamba ema quase hototu forma rolinha no dok malu keras. I haloza sira ha Inglaterra ema tau kera sona tanda ne beita hamrik ne dok malu entre metro ida ho balun to rua mai be rata-rata ne sira metro rua kedang. Parte rumah ne bema kalau agora dadaun halo ema barak panico mak dehang katak também a nação pobot sira, nação desenvolvido sira, nação avançado sira, ema sira ne bema moras corona mate barak. Então, itei hanuin kata kuenhira ema ne bema corona virus ne sempre mate. Idane hanuin idane belalos. Tamba nema husubai tahotu atu labele kuda hanuin ne hetani hanuin. Tamba psikologia ne se afetamos ba ema ne condição. Claro kata moras ne bema causa husi virus. Ne si dau ki hanine ai mor próprio. Mai be wenhira ema ruma ka ema ida nini resistência isin diak. No força, nia se hetan filafali isin dia kusi moras ne penia hetan. Importante ma, labele haluha, atutir procedimento ne bemak médico sira fossai, ka pessoal sira fossai, sira sempre for observação. Bot ne be sira hatete exemplo ensa atuhan, descansa, remove, ou procedimento rumah kono bakke perawatan ne bemak hatete atutuir. Importante ma ita halutuir dane atu ita belhetan isindiak. Tamba, realidade ema mate barak liu, ne ema ne bemak idade avançado. Idane moço tamba hirak ne bemak idade avançado ne, em geral ema iha kera sono homoras balung. Exemplo iha infecção balung anesan TBC ka, iha infecção anesan diabetes ka, iha infecção siraseluk ne bemak iha kera sona, molo ketan moras idane. Antang menghira virus ne kona, COVID-19 ne kona, ne halo ema ne condição grave liu, no bele mate. Também idane mak ita la bele hanuin kata, ema hototu ne bemak hetangona virus idane ka hetangona moras COVID-19 ne mate. Hanuin idane husu atu ita hotu la bele tau idane hetani hanuin. Mebe fiar kata, ema ne bemak hetan moras idane bele recupera filafali, wenhira hanuin positivo, esforço atu psicologicamente la iha tekanan, e família precisa formar suporte moral, e nomos esforço atu colabora com parte pessoal de saúde sira, médico sira, enfermeiro sira, ka parte hirak ne bemak tau matan ba ema moras ne, atu nune bela hetan isindia klalais. E a parte selu kita rekata dalam rumah mos protesta ema hatete dehang nune. How didia kela, tam sama kimi hatete dehang kata how hetan moras idane. Hanesang win ita dehan wana kata tuir ciência fossai ema ne bemak nini resistência isin quando diak dalam rumah nia positifona mai be lahat tudo sintoma sama sekali. Mai be sira iha momento ne bani sira bela hadai tona bai mabarak. Wenhira sira livre. Quando sira iha isolamento ka sira iha fatin próprio ba ema ne bemak infectadona, sira la bele hadait ba ema seluk. Mas que ne condição diak, mai be atuir teste laboratorium idanene virus ne iha teona. Também kita la bela hanu indian kata kau ne condição diak ou ita tete família balum dalam rumah la fo suporta, sira tete dian kata ko amini ema ne diak tambah saida makimi harukan ne hane bano tambah sama kimi hatete dian kata ne positivo. Tambah condição makne. Exemplo ita bot sira bye hare. Virus influenza bye ne be makaitan samear. Depois ita nos metin dalam rumah ita semana siton bye ita lah hemutan ai moro kuruma ita descansa di diak det ita han hemu diak ita bela hetan sin diak filafali anu nemos virus corona mai bet tambah virus corona ini dait lalais liu e quando la iha pengawasan khusus si parte pessoal saúde sira idane bela halo emane condição grave.